Hagenege Yukirish Bakhuid in Dubai, Nagabindaka, Mensiam Jungi, Baby Jojo Nombri, but Haban Joplang Karsati, Primus Jerva, Alancius Nombri, Ba William Karkongo. Tuairu Nagabinda, Kajing Tumu Jungi, Dabiang Shisha Non Kindri. Laispa sapulai. Laispa sapulai. Kohman Kopara Tunginang Vendra Hakamat Jisu Yabara Kijingang Nur Jungi Haganegayam Advent Ginang Trang Nagabinda Kajinga Kundu Yav Jisu Jingya Mad Yav Jisu Hakajingim Jungi Ginambura Kajing Dumu Nagabinda Ka Bible Convention Haganegasi Sai Jain Patkum Juru Yakajingkurku Ya Ulum Calvary Badka Solitude Chapel Kabangi Dangshu Depsna Bau Jisu in Kurku Kardo Ingibaro Havavanu Pada Provincial when Kurku but Knia Mas Rangat Barnihaga Sngi Bible Convention Niduairo Nagabinda I Vikishan Iem Ibarake Yagasni Kamindaka Sngi but Duairo Nagabinda Kikimigi Pa Kapan Balang Karmal Bat Kong Islandaris M. Hakerteng uppa baru kon baru mensium Bakhuid. Amen. Kajinga ejung utrai jung yu Jesus Christ, but kajing ejung ublay. Lembar kajing yasulak jung mensium Bakhuid kindon rengka but pi barong. Rengka bat piru. Pangin sangech por ban panmap nagabinda kilait kilat jungi barong. Ni ngop shingop hakapop wangi pensosi ya utrai. Bunsin hakajingim jungi. Gijingai na utrai. But kaneka lang kajing kot jung utrai ban wan pai shabu. Giduairu nagabinda kajing light luit na barro kajing chaitu kajing talot kaba pinjingai yangi na Jisu. Tongin duai na dugadonu tawan ko trai Jisu hagadonu ujumi. Kotrai Jisu sait kuding ina ki pop baro ki bangilele mela wancha kaneka perteben penim ingina ka pop penim ingi kotrai nga plam au blay button board baro bade happy ko himen ko pada mangalele pop shipun ke dagi jim parkha dagi tin dagi kam dagi jingle klet daga jingle palat janga daga jingle palat janga daga jingle palat bakrabe janga Namarkata, Nakarpadi, Kamaria, Bakhuid, Kabaya Isa, Kataisotim, Yaki Angel Bakiri Koi, Bariapi, Kohimen Kopara, when the wine Gabinda Janga, how try Ublay Jungi. Ublay Padan Bor Baro Nisane Yangi, Barandala Mapigi Pop Jungi,
Unialam yang I syaga jingim bam jeket. Amen. To ngin nia Dubai. Ibu ya kejing temu jongi baro lempa Nicholas Bakhuid Bishop. Ngiduai kerpangru naga bindai Father Nicholas. Berake ikas ngi buram jongi mendaga sngi. Ba baro kejing temu jongi kalanga baseizo. Batkum juru ya kejing pe jongi ya ke parish kalanga baseizo naga binda baro ki kon kerstan. Ngi karpad rit yaga jingisne jame ko trai ba habaro ge jimma men yada yangi daga jingdawai jongo Bishop Nicholas Bakhuid ramba kalindi jonga jimpenim kan play war hakama jongi da utrai jongi uji sukris ukun jame uba im batsen sha renka badme haga jingelang kawe jonga men sim Bakhuid ublay junam la junam. Amen. Kajing pulih nak kitab Isaiah. Ha kata kesengi halor une ulum utrai kipat un sapen kret na kebenta kipat penriu baro. Ya kajing kawai ba da keklen. Kajing kawai da kiwan bakensai. Da keklen kiba na kishing. Da kiwan balahiang janai. Ba un penjat tiaw halor une ulum. Ya kajing ka kebatap. Ya ki benreu baro, ya ki jing sab bala priang halor ki jat benreu baro. Un pendo junam ya ki jing yap, bat utrai ublay unyat no ya ki umat na ki kmat baro, bat ya ki jing le rain ki breu jong u. Un weng no na ka pertay baro, na ba utrai ula ong kumta. En sa ong ha kata kesengi hapet une ublay jongi ngila ap ya u ba un wan pelat yangi une ulang utrai ngila kmi lenti ya u to nginya kemen bat nginya shat kemen ha kejing pen em ya u naba kakti utrai kan syang ne halor une ulum kaktin jong utrai. Yesugo yang beli. Nampak terus pak kendai kupra. Terus pak kendai kupra.
ki shar jungi ulong sen shar jungi utrai ulong sim jungi maun sapen im yangi Hallelujah Utrai undon rengka bat pim. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Raburam kami kutrai U Jesu ulayait haru kaduriaw Galilea. Nangta ulakiu ha uwe ulum badulashong hangta. Buon ba ki paidba kila wansha u ki wanlam rengkat bat ki ya ki badako ki bakareu ki ba matla ki bamnang kren bat buon ki vede. Bat kila bu ya ki hakiki jajongu. Badula penkoid yaki. Hadu baki beriu kila lingo. Haba kila yo I. Baki bamnang keren kila keren. Ki bakarau kila koi. Ki badako kila yai. Bad ki bamatla kila ima. Bad kila yaro ya uble ki Israel. Te uji sulakot iya ki senran sya'u badula ong. Ngas ngausene ia kini ki paidba. Namar kila ia don badnga la lai Sngi menda. Bad kim done ye ban bam. Bad ngam kwa ban pa jingit ia ki syaying. Yokin ia tersau halenti. Kisenran kila ong hau nang nongin yo pu hangne hari kenja kat ban biang bansa ya kat uni upaid ba Jesu la ong haki kat no tiligi pu pidon kila ong henyu tili bad kindiat ki dokka bari te ula pasyong ya upaid ba hamadan ula shim ya ki henyu tiligi pu bad ya ki dokka banenda ula aingu ula kedia ya ki badula ai haki senran bad ki senran kila sam hawu paidba baro kila bam habanda kadang bad kila kar henyu shang ki linkot linkai kiba tam ka gospel jong utrai Kaji yara yamek Chris ko himen ko para pait hau trai Jesus Christ. Hakane ka ayom advent ngios ngo ya ka jimpule pas ngau tanat kabashom men siam na ka kitab Isaya nongya tudupa. Don bon gi de kot bahikai dau Isaya nongya tudupa syapang unong peni. Namar ke ong ka kitab Isaya nongya tudupa kalong ka kitab jong unong peni. Ukran barut etulupa syapanga por bawan unong penim u Mesaya pan perlait im yaki beriu na ke jingjin jar babon jai. Tinakata ka daw kata sin yusngo yaga jimpule na ka kitab Isaya nongya tulupa ka pensngai yang. Kilong ki kentin ke ba ai Jingkyrmen yang. Kilong ki kentin ke ba Bakhuid yang. Kilong ki kentin ke ba perlai lud yang. But kadbang ida puson yakini kentin kadeben penim yang iway payway. Kanemen ai Jingkyrmen yang iway payway. Kadeben penyajan yang sya utrai sya Jesus Christ. Nios ngo naka gospel mendakas ni. Bon ki briu kila wan tur sya Jesus. But ki pang ki shito.
Paringitip, yaga jingman jungu mesaya, unom penim, kalonguru ban pen kuid yangi, kalonguru ban pen koid pen kia yangi. But katasino Jesu yalap yaga kubor baba, kabudru yagi jingkoi jingkia iki beriu. Kibas ngap yawu, kibala tur shajan yawu, kibala kerpad yawu, kilayomad yaga jingkoi jingkia. But ngitip, wat mindaru, kadang jia, saudong jongi, hapadeng jongi. Kito ke badon ke jingay. Habang tur shaw Jesu, ngide bandon ke jingay. But ngide bandon lang badu Jesu, kenamba undup la ban sngow sine yangi. Ngil sngow ha ka gospel mindagas ngi. Habaki paid ba kila tur shawu, kiba pang, kiba shitom, kiba deko, kiba bun jait ke jing tolot, kila yomadi ke jingi, om tang ke jingi jongu, kila yomadi ke bor jongu, kila yomadi ke jingi sune jongu, but kila lang ke balait loy. But nang dang yos ngo ujiso peiti ki baro, iya ke ba koi, iya ke ba lait loy naga jimpa, iya ke ba snap yawu, but ujiso ong ngas ngau sene yaki, namar kila don but nga lais ngi, ki don but nga lais ngi, kini ki kendin kilang ke ba kongsan, ladangi poson jiliu. Balay ujiso la wancha gane ka partay. Kaya ka kubor, kaba ublay wala ay hawu, ha ka Maria teisut, siya ka Maria teisut ba de Joseph. Baad ka kubor ka long, ublay undon rangkat badni, Emmanuel. Ublay ubasar rangkat badni. Ublay ubawad yangi. Ublay ubatrang bandon lang badni. Pad minda ujis wong, namar ba kini ki paid ba, kilas ngutu yake jingmud jang ka Emmanuel, ngas ngusene yake. Namar kila trang bandon lang badna. Katnus ngi lais ngi kaba mud kalong kane kalong ka kendin kaba kongsan, kane kalong ka kendin kaba shojing mud kaba kadaw ya ka Trinity. Ki paid ba ki don bad ka Trinity ba koi. Ki paid ba ki don badu pa, ki don badu kon, ki don badu mensiam ba koi. Minda namar ba ki koloi ben sautu ika jimud jang Emmanuel ublay udon rengkat badni. Ngamud ban le eye yeki. Ngakuha ban yarap yeki. Ngakuha ban pintengan shushu yeki. Namar ke tengan. Balay ki don badu balay. Namar ki don ke jingtengan. Ki sliang, ki trang. Habang is tang ban trang ya ujisu. Habang is liang nagabinda ubalay. Ubalay unlekum no. Unisene yangi. Bad unjid ban ay hangi yakababhata. Wala jid ayu. Hinyo tiligi po, badar tiligi doka. Wala jid, hinyo tiligi upo ban ay hangi. Kabamut, habang ngi jid ban don lang badu bale, compare ngi pang ne ngi shitom, utray un pai kiliang hangi, un pinpai hangi, ya hinyo tiligi po. Hinyo tiligi po kabamut, hinyo jait ki jingaye. Hinyo jait ka jingid, hinyo jait ka jingkurku ba uka ay hani, rengkat bad artiligi doka. Kane kalong ka jinglong jongo balay. Rengkat bad baro ka bor ka ityar janga beneng, utray wanshangi, lada ngi tur shawu, lada ngi shempang bad sngoto ya ka jingmod jang Emmanuel, ublay udan rengkat badni. Kaya ka bang ideban le, hakane ka ayom, ngideban treshitom bandon lang badu balay. Ngideban treshitom ban sauto ya ka jingmud jang Emmanuel haka jingim jangi. Ladang is auto ya ka jingmud jang Emmanuel, pan is tang ban jid rengkat badu, ngin sayon na dong shadong na o. Kane ka lang ka jingmaya, kabakibrio kim sauto hado minda. Namar kibrio ki jid uble, habaki don't come. Kimju jid ban sa badu bale. Ki jid ya ubale, ki wad ya ubale, haba ki don't come. Ladang ilongi ba wad ya ubale, but jid ubale, haba tang habangi don't come, ninum yo ya ka jingmud, bad ka jinga e jong Emmanuel na ka jingem jongi. Bandup ki jid load ya ka jingmud, but ka jingdon jong Emmanuel ha ka jingem jongi, ngide ban wad ya utray man ka kelip mat. Ngide ban jid ban sareng kad badu Emmanuel. Ngide ban treshitom ban
Id yau Emmanuel, bad kongo yau Emmanuel, bad yai renkat badu Emmanuel, tangi bakkoloi ben yai renkat badu Emmanuel, tangi bakkoloi ben jid yau Emmanuel, tangi bakwa ban sa renkat badu Emmanuel, kinyo mat yaga jinga haga jingim junki. Nagadagadaw, Yesaya nang yatulupa ang en sa poy kapor, baka partekan kala na markin sauto wikis kau kardor ya ka jingid jong Emmanuel. Te nagadagadaw ki paid Israel, kila yomad ya kane haga jingim. Kata sin baki don badu Emmanuel, kata sin ki don badu uble haga jingim jongi kila light naga jingma. What mendarong iyo i? What haba baro ki nongshun saudong jong Israel kari Israel ki ko aban yaletuma ki ting ban ktai ki what lada ba ki long ri bari bale baro ki ri saudong jong ki kim nut ban le ye persya ye ki what mendaru haba ki dang yale ya ka negatuma kis ngab jar persya ye ki lada de ki be pat ki ri ngitip kin cindla yaletuma kin man hiar ya katema halo jungi na baru ki ri saudo henre hakamat Israel kim nushu ben kataya ki kadba ki dang yale ya katema Persya ya ka Hamas kane kalong ka bor kabaki brukis ngauto menda Israel kalong ka ri badon badu brai bad kata ka jing sautu kapalong ki bru ben ting ki ben kata kim nushu ben kataya ki bad mendarong itip ya ka Hamas kabala yale Persya yaki kilas tamban snguren bad ki ve pat ki ri ki don ke Zimbabwe kamda me yaki ri ba marjan jongi ya kita ki Muslim countries tamba kim nur shuban kata namar ki don ke jingting namar ublai udon rangkat bad ki omde namar ki long ki battibet namar ki tip ublai udon rangkat bad ki Emmanuel udon bad ki ngiru habangi don badu Emmanuel ladangi trang ya Emmanuel ladangi kongo ya Emmanuel un peit ya ke jing don kam jongi bad wong ya ki apostol kumba ong mendagasngi pi don ayu hapadeng jombi pen kadang ya ki hinyu tiligi jingae badar tiligi doka ar tiligi ki dak ka shin jong jingi du balai ka bor ke tia jong balai ka ain jong balai kane ka kendu ya ba ro ka jingi du balai bad habadon hangi ya kane nginum du nginum ja bad nginum terkong nginum tengan nginum im haka jingi jing terkong joga jingai haka jingim jongi nginum im kardu haka jingim jongi kalang ka jing pahu pahai ke ujisu ialam yangi shaka nega jing pahu pahai lada ni idiam tongin sangesh por ban kot kar pardio Emmanuel haka met ka par jongi haka men siam jongi haka jinglong jongi kanamba ngiru ngindup yamad ya kaneka jing taise jonga jingai halo jongiru jisube id pen krashishu engi naga pinta kaneka ayam bangenum kardu bangenum snow kenja snow marwe namar medon bat i rangkat badu pa badu kuon badu men siam Bakhuid pelong yang igi kuon jeng Emmanuel bangin nang im barabor ha kene ke jing sautu ha ke jing im jongi bandup long ki balai luit en yaro ya utrai Jesus Christ Tangin plai ke jinge ke jongi ngange dan thor aro badi hap kendel ban hab Jesus Christ kuon ba ma ichungu trai jongi ya bela puna men sim Bakhuid ya bela kana ka Maria te soti o bela shalaben popon Dios Pilatus la sana arpna yabu la ya tater yabu la ya shaki beya agasni ka bela ida mi pan ki beya la keu shabene shang shakamonu play upa badon thor baro nang daw nuan pan ben shari ki beyim bat ki beya ngange thau men sim Bakhuid aga Balang Catholic Bakhuid aga jinga selo ki ri koi aga jingma ki pop aga jimi pat ga do aga jingim bam jikut amen Lai spa in your book and die.
Lai spa nyokuputa. Duai ko hemen ko para baka Jingkyrmen janga ba jumpi. Kallang ka ba priang kun ha ublay upa ba don bor ba ro. To drive dengan Jingkyrmen di jumpi. Kita kecewa orang berpercaya jum. Cuma yang ini pada Balang Bakhuid jum baru away. To ai ko try ngi karpat ba yaga Jingkyrmen ngu blay jangi. Yan terwaha me kalam sange. Ba en pendep yakata ka balastang haga jimaya ba kentang but ba en pentre hangi da ka do bor ba karau yaga jimpenim jame da ukris utrai jangim Amen. utrai undon reng ka bat pim Mereka berpiru. to kentiu yala ki donod tongin aingu ya utrai ublay jangim Pasang hok berkejai. da shisha kalong ka ba shang hok bat ka badai kadeti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrad ko pa ba koi ko blay ba don bor bat bam jik lemba utrai jangi u Jesus Christ uba ha ka jingwan baning kong jangu ulashim ya ka jinglom brio ba po jangi badula pendap ya ka saindur kaba melamang nadu menshua badula pli nagabinda jangi ya ka lindi shaka jimpenim bam jik kramba ha ka jingwan ba ar jangu ha ka bor bat ka buram kaba kaddu kadwai la penpao ya ka kam jame ngi ke ba minda ngi ap keme lindi ya ka tagas ngi ngilla ban pediang ya ka ta ka ba ngi not ban kermen ka jingpenim ba kular jame bat kum namar kata rengkat bat ki angel bat ki archangel ki kes bat ki hima ba bat ba ro ki pait berlin bat ki bo jang bane ngirwai ya ka jingwai ya ro ya me ban ngi pen bana kalam sangem
por kabakan tang tam tonginang wanra hawu jisu ya bahara ki jingang nu urjangi bau blai upaun pen kantang ingi baro pi ke bashimenda hakamas na jingai halor ki jimpang halor ki jingshitam jambi halor ki jingang nu urjambi khot kar phad yo men sim Bakhuid ban man kiar menda paun le ka kamperla haka ju kirukam ublai un le ka kamperla halor ni upo bat ka wain piru pin yo mad ika jingkala piru pin yo mad ika bor piru pin yo mad ika jingid jomunam penim Emmanuel ublai udon rangkat patni Dashisha melong Bakhuid kotrai katamay jang ka Jingkyrmen baro Namar katangi karpadya me to pen Bakhuid pen gandang yakini ki jing tarwajangi da kawapa ya umen siem jame kum ka umje halo jangi bakin kalalong yangi kamet barkasnam jangotrai jangi o Jesus Christ haka por bala dino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu badaka baingo yame ula kedia yavu badula ai halage sendran u ong to shim batobam na kane pi baro na mar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti na ka benda jumpim Hakaju kedu kamendala la bam ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ayaka hala ke senran hu ong to shimbat dina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutambate mai bad bam jik ya ka ben pen mi naga benda jumpy banaga benda ki babun naga benda ka jimma yeki pop to le yakane ban kan mau yangam Kasnam bakardor jango Chris ta pen Bakhuid yangi ta pen Bakhuid ya men siam hadim pen Bakhuid ta pen koi pen kia yangi yada yangi nau bamen kajim maya jong kajinge Katasin bagi mamlu Namar kata ngi ke ba pen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko trayo pu janga jingim bad ya ka kuri janga jimpenim ngi da ai ngo aidem namar mela new yangi ke ba bit ben yang hakama jamme bad ben chakriya me da ka bas ngeverit ngi kar padya me bangi ke ba yo benda hakamet bad ka snam ukris ngin lo ke bala penyat likhawe da omen siem Bakhuid Takan mau ko traya ka Balang jamme kabala priyang hasatala ka parthe but the penjana ya ka ha ka jingin rankat bado Francis upa Bakhuid jangi will but marvenu bishop jangi but baru killing do but kirinium Takan mau lem ro ya ki himmen ki parashin rang but kindai ki bala yoti ada ka Jingkyrmen ya ka jimmi pa but ya baru ki bala kalat no ha ka jingis ne jamme tapdiang ya ki shaka jing shai ka kama jamme to isene yangi baru ngi karpadia me Barengkat bat kamaria te iso di Bakhuid ka kami jongo bale. Ujoso Bakhuid kurim changa. Ki apostol Bakhuid, Francis de Sales Bakhuid, u Nicholas Bakhuid, bat baru ki Bakhuid, ki bala pens ka haya me pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo bin dale ma ha jingim bam jikut, bat bangin ya Robert pendon buram ya me da ukon jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhavu kallang hamay ublay upa badon bor hake jingelang kawe jungmen siem Bakhuid barok kaburam bad ke jingero junom la junom Amen
men koperato ngin duwai nagabinda baharo ki jington kam jungi jing dumo jungi ngi duwai nagabinda para ki kinna badon hapadengi exam baki nang yo jingai ke jingker ku halo jungi kat baki dang to yagi exam kat baki dang pin kare duwai ru nagabinda ka Bible convention ha gane gasngi se jain pat kat bangi dang kerku ia uniulum Calvary bat ka Solitude Chapel kabangi snaker pa nagabinda baro ki brio ben man duai jarja ni duairu nagabinda Father Nicholas bereke ya kasngi burom jongi menda kasngi baka ministry jongi kalanga basizo hamal nagabinda jongi jingim jongi ni duai nagabinda ka diocese jongi la shai kasngi hakasngi utrai kadba ka dang pelong ia ka Eucharistic procession jongi diocese Kopa jungim Bahabene kalonga Bakhuid leng jumi Kadmari hima jumi kalonga mon jumi Hakendo Bahabene Tuai nimitaga jimpam jungi Kabaharagasni Patamari hirangirang jungi Kumbangiru ni map yagabeles niu Padwadiram yangi shaga jimpan shoy Nrei tapalait ini nagasiniu Tapalait ingi karpat ko try nag jing suniu baro haga jing sporn jame to ai jing suk jing sign haga sngi jangi knamba daga jing erap ke jing isne jame ngi light bara bona ka pop but ngi yo jing eda na ki jing jinjar baro kat bangi dang up ke melendi haga Jingkyrmen Bakhuid but ka jing wan pa jung nong penim jangi o Jesu Christ Namar ka sumay kalong kaima, ka sumay ka por ka puro, sinam. Kotrai Jesu Christ me bala on haki apostol jame ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe de ge pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jame bad ha ka jing spoon jame to ai ha ka ya ka jing suk bad ka jing yatali ka wai kat kum ga mon jame mame uba im bad basencha junom la junom Amen. ka jing suk utrai kandon bara bo renka but pim Renka bat piro. dap da ka jingi do Kristo ini ai ngu markelia Hakami ukon lambro jungo ble Hakami ubakit naga pop junga parte so kita ke bela kwat shaga jinga wai jungo kon lambro Katras ka pang kusang pa pamutulong ko kayo tanga. Sa siyang kalimti, yung sip tanga siyahi.
bamedon ringkat bandiko Emmanuel lembaga nega sacrament lembaga communion Bakhuid lembaga jing terang jangi ia meha kamet bagasnam o Jesu beid ben kadang shushu yang ida kabor jame ben koi ben kia ya ki papang ya bashitom kumba mela ben koi ya bor ya ki papang ya ki badakmo ya ki papang kreu ya ki matla ya ki baterkom ti ya ki bayap shiliang ya ki bashom soy o Jesu karko kardo ya bor ya ki jimpang jangi menda karko kardo ya ki batalot bor ben kala ka bamod ya ki bajingai dame ben dap shoy ne ka donor ka ben siam jangi da ka jingai ega jame Pangilong ikun ki batimai hagane ka ayam addu ben Jesu hallelujah 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 Jesu ay boring Jesu ben slet mai Jesu hallelujah 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 ben good yang ko Jesu na ki pop ki sang jangi bar hallelujah 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 Jesu 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 hallelujah 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 Jesu 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 Thong in nia tu vai Ngi karpadia ga jingi snejo mego trai to ai ba kanega jimbam ba ken jable habala pen kud yangi nagi pop jangi kan pen kray yangi naga pen dagis ngi krau ke bansa one da ukris utrai jongim Amen. trai undon ring ka bat pim Kabat firu. play badon bor baron karko yapi upa baro kon baro men siem Bakhuid Amen. Yalesuk ban pan bana ya kubar babha jungo trai daga jingim ga jumpim Isango yauble. ko himen ko para ha ka neka convention ngidon ge jingar ko ya ka Calvary te kalonga smotanat ba pito ge bam patu wanchane pila ban wan shimenda ka neka Bible convention ha ka neka kindai tarik kumjuru kadwe kadar kadlai tarik ngidon ka inner healing retreat hangne kito ge bakwa ban man shimenda pila ban man shimenda Number lai. Paman sem Bakhuid, Balang, Paman ikong, Junta Baraboy, Junam Lajinam, Amen. En ya rayu try Yesus Christ, Lajinam,